Pozdrav svima ljudi, evo nas u prvoj epizodi The Bridgesa. The Bridges. Šta je ovo? Vidite ljudi, igramo The Bridges, uzeli smo kit miner. Koji ćemo tim? Crveni. Koji ima najviše? 7, 9, 8, 9. Zeleni. Ja sam zeleni. To. Je pećina. Evo je. Već Iron League. Kupi. Da li mora imati još? To, evo ga. Kupi. Kupi. Run. Tu, coal. Što vidite ljudi, coal nam treba. Cobblestone. Dobro, ima ko crafting table je napravio. Jesi ti napravio? Nisi. Ovaj gore. 80. Jeste, evo ovdje drvo. Super. Super je ovdje drvo kad stoji. Zato jer ne morate ići gore skroz. Brzo moramo napraviti. Crafting table plus stikovi. Tu nek stoji pečnica. Ovo je nebitno. Cobblestone. To. Sad trebamo čekati. Sad ćemo uzeti malo coala. Ugljena. Treba će nam poslije. Ili kad budemo pekli još irona iza baklje. I sad si našao praviti crafting table. Kad sam napravio 1, 2. Ajmo. Dosta 8 torčeza imamo još. Ako trebalo se moramo brzo ovo uraditi. Happy. To, iron pickaxe. Hvala. Zakopat vamo. Možda nađem neki. Dobro. Diamanti. Diamondi. Sad ja sam naskenirao iron. Ovdje je negdje. Dole mi je. Evo ga. Imamo 3 dijamanta. Možda budem pravio pickaxe. Sad ću vidjeti. Če ono, lik prokopao. Časti kopao. Daj ovaj sad ćemo doleti. Stim gore negdje. Svode negdje. Jo, nije. Če sam ja otišao, Boga pitaj. Dobar, cool. Kraći, gore, skoči. Tako, če je ona već? Može ovo otvoriti. Ne mogu. Super. Veći iron. Tu stavi. Pola izvati. Napravit ću pickaxe iz nekog razloga. Možda nađem dijamante. Ako i ne nađem, ranit ću se. I tako dalje. Sad idemo se dole ukopati. Javim vam kad se ukopa. Evo nas ljudi, ukopali smo se, sad sam treba 3, 4, sad. Dijamanti. Evo dijamanti su tu. Ok. 1, 2, 3. I sada ćemo probati skenirati. No diamond. Idemo.
kopam sljedeći. Sada ćemo vidjeti, možemo li sad naći. No, daj motor. Idemo sljedeći. Ima li ovdje taj motor? Nema. I sada ćemo se malo vratiti gore. Pet aerona, 7. 2 minute. Mag. Mag. Neće aerona tražiti. Aerone. Evo te. Sada ćemo malo stopirati. Ništa ljudi, aerona smo nešto malo našli još. Sad napred. To. Jedan dijamant bacit ćemo nekom drugom. Nemoj me hand. I sam nemoj. Ja ga ranio. Da ćemo imati cijeli oko. Nećemo. Mosto se sponovi kao što vidite. Još ćemo imati za buce. Jes, tačno još jedan. Sve i nemamo kapicu. I nemamo hrane. Nemamo hrane, kao što vidite, priđe se. Spomenem mi oko uzva. Kakve biti mi možda. Gore su moji kamperi. I gara pigi. Pigi. Gdje smo mi tim? Zeleni. Da. Jedan je zeleni nošeni. Dobro. Kod njih. Dole. Ne ulazu. Kao što znate, voda vas ne smije dotaći u pričicu. Ja sam moram malo pored. Sam pao nenormalno. Meso. Jedim njegovo meso. Ajmo. Da li su vam žuti? Bilo bi dobro. Jes, pošto nas je dvojica, a nije dvojica. Sad. Biće problem malo. Je li ovaj tu s nama? Neću vam zapisati. Mali ovdje koga. Čekaj. Da je gore. Evo ga. Dragi. Ne, ubio nas je. On nas ubio. I nažalost ubili su nas ljudi. Ništa. Nemo šta ovdje tražiti.
to je bilo to što se tiče ove epizode i hvala što ste gledali video. Ako vam se svidio, ostavite like, share i subscribe. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ja sam skočio u vodu. Ćao!